Mbahaye ikaze kuri RT Imena radiyo y'ishyaka Rwanda United Party. Amakuru yacu rero atariho ivumbi ubu tugiye kuyabaha rwose nta gisibya. Nizera ko umeze neza nyuma y'imyaka myinshi. Turagarutse rero kuko rwose politiki igeze aharindimuka. Umuntu yavuga ko igeze ahakomeye, haba mu karere, mu Rwanda, Burundi, Congo ndetse na Uganda udasibije, kuko ibintu birasanga bigana mu kavuyo gusa. Abaraguzi n'abapfumu bati byanze bikunze intambara y'akarere igomba kuba, ariko ibyo ntabwo ari byo tugiye kwibandaho, ahubwo reka tubabwire icyo tuje kwibandaho muri rusange, kuko nyine nk'uko mbabwira ibintu mu karere biri guhinduka ku muvuduko utabona. Icya mbere ni uko isanduku ya leta y'u Rwanda ubu yera neza. Amakuru atari ivumbi ni uko amafaranga menshi ya leta ngo yaba yarakoreshejwe mu kugura intwaro. Ibyo rero bigatuma ubukene bunuma, ndetse kubera ko hakoreshwa amadevize n'ifaranga ry'u Rwanda rikaba riri guta agaciro muri rusange. Ibyo ni byo tuza kugarukaho muri aya makuru ya RT Imena, aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Isanduku ya leta rero abanyarwanda agafaranga kose ngo kashyiriye mu ntwaro. Ikibazo ni uko abantu iyo babivuze gutyo, ariko na Perezida Paul Kagame igeze kwivuga avuga ati rwose mufunge umukanda, abantu bagakoma amashyi. Icyo wakomeraga amashyi rero nicyo nazi, kuko ubu ibintu bimeze nabi cyane. Niyo mpamvu mubona ngo Rwanda Revenue yakajije umurego. Nabonye hari abantu bari kwiyamagana kuri Twitter, yakajije umurego ngo murayabaha n'ubundi murabaha amafaranga byanze bikunze, kuko bakeneye amafaranga yo gutegura intwaro no gukoresha muri budget ya leta. Murayabahada. Ikindi kigaragaza ko isanduku ya leta imeze nabi cyane, usibye Rwanda Revenue yakashije umukwabo ngo mugomba kudekarara no gusora. Nuko bihagaze. Ikindi rero kigaragaza ko u Rwanda rukeneye amafaranga ni kujya kurega Abongereza kuri kontra y'amahugu. Uko Abongereza mu gihe bari bakoranye n'u Rwanda bari bavuze bati rwose tuzabaha bimukira ndetse n'agafaranga gakeya, uko bazagenda bazana ko tuyabaha. Perezida Paul Kagame yigeze kumvikana avuga ko nibataza bimukira amafaranga bazayasubiza. Ibyo sinjye bivuga kuko biri kuri on record, ariko ubu rwose kubera isanduku ya leta yera bashaka amafaranga, baregeye mu paundi miliyoni 50 zisaga biliyoni, zisaga miliyari 100 z'amanyarwanda barayahabwa. Rero mbabwire ko Ubwongereza bwahise basubiza babwira bati mushi ni amafaranga yacu twabihera habe rwose namba. Isanduku ya leta rero yera gute? Yeri y'amafaranga ni nk'amafaranga y'umuntu. Yeri iyo ukoresheje amafaranga menshi utinjiza, hanyuma ukisanga ikigega kirera neza. Ibi niyo impamvu kirero buriya ngo ibintu biba bimeze nabi cyane mu isanduku ya leta. Niyo mpamvu mushaka kubona ifaranga ry'u Rwanda ririnda mu karikamiranga ryane ryo muri Iran, aho utanga $1 rimwe bakaguha miliyoni z'amayirani, cyangwa kwa kundi byari bimeze muri Zimbabwe. Ikindi gishobora kubibabwira nuko ibiciro bishobora gutumbagira nyine bigendanye n'itakara ry'ifaranga, kandi byaragaragaye $1 rigeze hafi ku 1800-1900. Ikindi ni ubukene. Murabizi ko mu minsi yashize havuzwe abantu bavuga bati ubukene buratwishe, hanyuma intore n'abantu bashyikiye leta bati muhoshi mugende rwose, kuko ibyo kwanga inzara irabishe, nta muntu itishe hano. Mu yandi magambo ni ugukavaringa ibitagenda muri leta, harimo nyine n'inzara iri kuvuza ubuhuha muri Kigali ndetse n'ahandi. Ni amakuru ya RT Imena rero ukomeje gukurikira, uzajya unakurikirana muri rusange. Itegeko ejo twababwiye ku kintu cyitwa itegeko ryatanzwe na Perezida Trump yuko AFC M23 RDF bagomba kuva muri Congo. Abantu barasakuza bavuza induru batese barabaye batariyo ngo RDF ntabwo iri muri Congo, ariko mamubeshya abana ibitambambuga iki. Twese turi abanyarwanda, mujye kujya kubeshya abashinwa n'abahinde badafite ambasade mu Rwanda, kuko twebwe abanyarwanda turaziranye n'abakongomani n'abarundi, turaziranye, tuzi u Rwanda n'undi
n'ibyo kujya babeshya bajya kubeshya nyine abahinde n'abashinwa wenda n'abandi bari hirya yo, kuko n'abanyamerika n'abanyarwanda barabizi bafite satelite biri kubarebera hejuru mu gihorihori. Ibyo rero bajya kubeshya abahinde n'abashinwa, naho twe ntabwo turi mu byo abantu babeshya muri rusange. Ngayo nguko ibiri kuvugwa muri politike y'u Rwanda kubera ikibazo nyine cy'isanduku ya leta imeze nabi cyane. Reka rero twarabibwiye gutyo abantu baratukana bagira bate, ariko ukuri nuko, ukuri guhari nuko rwose ingabo z'u Rwanda zifite imikoranire na M23 na FT23 nk'uko ubwabo babyiyemerera, ariko ntabwo ari imikoranire gusa. Satelite z'abanyamerika, ubutasi n'iz'abanyaburayi zirabizi neza ko mu Rwanda hariyo abasirikare basaga 10,000 bya special forces biri kurwana ku ruhande rwa M23. Naho ubundi nyeshyamba ntabwo zahangara leta, ntabwo bikunda ibyo bagiye kubibesha abashinwa n'abahinde. Ngayo nguko tukiri ku kibazo cya Kongo rero, reka mbabwire ko mu kinyamakuru The African Reports barimo bavuga ko ibintu byakaze noneho. Dosiye yavuye muri Minisiteri y'Abanyamahanga ya Amerika, State Department, ikinjira noneho ku biro bya Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance. Bivuze iki? Ubundi ikibazo kijya gutangira kitangiye muri diplomasi gitangirira ku bantu basanzwe, kikazamukira kuri ambasade y'icyo gihugu, urugero nko kuri ambasade ya Amerika mu Rwanda cyangwa se ambasade ya Amerika muri Kongo. Icyo kikaba babona gikaze nta kundi kuntu bagikemura, kandi giteye inkeke bakakizamura kikagera kuri ibyo bita African Desk ushinzwe icyo gihugu muri Minisiteri y'Abanyamahanga. Aho cyahava kikazamuka kikagenda kikagera noneho kuri Secretary d'Etat Marco Rubio. Akenshi iyo kiri kuri African Desk ni uzasanga ba Masad Boulos uri ushinzwe ibibazo bya Afurika muri Minisiteri y'Abanyamahanga ya Amerika. Iyo kimuvuyeho rero cyamurenze gihita kigera kuri Marco Rubio, Secretary d'Etat. Iyo kimuvuyeho Secretary d'Etat kinjira mu nteko, kubera ko Secretary d'Etat ubwe adashobora kugikemura gutyo, kiba gisaba ikibazo cy'amategeko no kwangaja igihugu cyose kikinjira mu nteko. Ikibazo rero cya leta ya Kongo n'u Rwanda ubu kiri mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Congress iri kwiga ibihano nyuma yo kumva ibyo Mukantabana yababwiye. Nyuma yo kumva ibyo Mukantabana yababwiye ko afite imikoranire, umuntu wamugiriye inama simuzi, niba ari abashirwa niba ari abarusiya numbazi. Ubundi mbere ya Mukantabana barahakanaga rweza bakavuga ko nta mikoranire, ubwo rero barayemeye. Ikibazo gihari imikoranire igera he, itangirira he ikagera he? Ariko ibyo byose nkuko twabivuze ntabwo turi abashimwa cyangwa abahinde bashaka kubeshwa badafite ambasade mu Rwanda, nako nazo barazibonye nazo zirahari. Ibyo birazwi neza ko RDF ihari. Ubwo ahubwo ikibazo gisigaye Congress nyine iri kwiganga ibihano, ariko ikibazo cyageze kuri JD Vance. Kirava kuri JD Vance rero Trump aprononsa uko ibintu bigomba kumera. Abanyarwandakazi, hari ibintu Trump mu bakurikira televiziyo mpuzamahanga cyangwa se zo muri Amerika, hari ibintu Trump ajya akunda kuvuga, yari kuvuga ku bibazo by'u Rwanda na Kongo, avuga ko ari ikibazo yarangije kera, abantu bakumva ni umusazi, ni igicucu. Ariko burya ngo Trump si igicucu, nuko yabonye ko ikibazo yabonye uburyo bwo kukirangiza, kandi ko yanakirangije kera muri strategy, ahubwo hasigaje gukoraho ubundi ibuye rikihirika. Ubwo rero Trump yavuga ngo ikibazo cya Kongo mu byarangije mu ntambara umunani narangije, ngo niya Kongo n'inoza si igicucu. Ntabwo abiye ko abanyamakuru bahari babizi ko itararangira. Ariko arabizi ko yarangiye, kuko ntabwo avuga ko ikibazo cya Kongo n'u Rwanda ari ikibazo cyananira Amerika nzima ihagaze mu gisirikare. Ibyo ni ibindi banyarwandakazi. Ubwo mubyumve neza ko mu minsi iri imbere, usibye ibyo bintu byo kwanga isanduku ya leta irera n'ubukene bumeze nabi, ubwo hari kubitiramo n'ibihano. Mu by'ukuri inama twajya nk'abanyapolitike ni uko rwose u Rwanda rwakwemeza kuva kuri M23 rukanavayo rwose, ubundi ibibazo by'abakongomani bikaba iby'abakongomani, kuko bitari ibyo ikibazo kiraza gukomera. Reka twikomereze. Bajya babwira ngo igisirikare cya Kongo ngo ni feke cyane, ngo ntabwo kijya kirwana ngo kirakubitwa. Twibutse ko iyi ntambara imaze hafi imyaka 4, yatangiye muri 2021 igiramo. Rero gusustaining intambara cyangwa se kubona ishoramari rijya mu ntambara imyaka 4 biba bigoye ku gihugu nk'u Rwanda, kidafite ahantu gikura, kidafite inganda, kidafite ishoramari rihambaye mu mahanga. Usanga bigoye cyane, ari nayo mpamvu ubukene buri kuvuza ubuhuha n'ubukungu bw'igihugu bwahanegekerera, kubera ko nyine
gushora mu ntambara ni ibintu bihenda cyane, nubwo rwose tubizi ko naho hari ikivayo ari abwenge, ariko rwose gushora mu ntambara ni ibintu bigoye cyane. Banyarwanda kazi, iyi ni RT Imena ukomeje kurikira, turi mu makuru rwose ari kuvugwa atariho ivumbi. Nababwira ku by'igisirikare rero, raporo y'icyitwa Global Firepower 2026 Index ivuga ko igisirikare cya Congo ubu kiri ku mwanya wa mbere muri East Africa. Abantu bavuga ngo Congo ngo urabona ngo ni inyana z'imbwa ngo zirirwa zibyina ngo zigira gute. Kuri Global Firepower Index Congo iza ku mwanya wa mbere kuruta na Kenya yazaga ku mwanya wa mbere. Bivuze iki rero banyarwandakazi? Bivuze ko uwo bahekaga baraza kwigenza, kuko Congo Tshisekedi ngiyo myaka ine yimaze ari kubaka igisirikari hasi hejuru, kuko arabibonye ko igisirikari cye cyari inyatsi, cyari inyana z'imbwa nyine nkuko bivuga, cyari cyarinjiriwe n'inasi mu byo bita brassage na mixage. Bateguraga operasiyo kujya gukubita urugero M23 cyangwa se FDL n'iki, bakagerayo rwose babiteguye mu mabanga yamenyekanye, bakabakubita Congo ikirukanka. Ubu rero si uko bimeze, ibintu byarahindutse kuri rank cyangwa se mu bisirikare bikomeye muri Afurika, muri East Africa. Congo iza ku mwanya wa mbere igakurikirwa na Kenya, Tanzania ku mwanya wa gatatu, u Rwanda n'u Burundi bwo murano go babara reka kana no gubiza kuri uwo mwanya. Bivuze iki rero? Bivuze ko ibintu nyine biri guhindura isura mu karere muri rusange. Ni ibintu byo gutega amaso umuntu akareba aho bigana. Iyi Global Firepower Index ya 2026 ariko ishira ku mwanya wa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikurikirwa n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Muri Afurika igihugu kiza ku mwanya wa mbere ni Egypt, hakaza Algeria ndetse na South Africa. South Africa ifitanye n'ubundi ibibazo n'u Rwanda, utamenya aho bizarangirira muri rusange. Ngayo nguko amakuru ya RT Imena rero ukomeje gukurikirana n'ubusenguzi muri rusange, tuzatubagezaho uko bwije nuko bukeye. Rero turakomeza amakuru yacu rwose tubabwira ko ubu twinjiye mu cyitwa igihe gikaze kandi gikomeye, kuko itegeko rya Trump rigomba kuza rikura M23 FCM23 na RDF muri Goma na Bukavu, kuko bavuye Uvira baravuga bati nahandi tuzava, amatangazo arasohoka ngo ntabwo bazava. Ukibwira ko Uvira aho bahavuye babikunze. Oya, ntabwo bavuye babikunze. Ibyo bintu birashoboka cyane, ariko kandi birashoboka cyane nubwo bizashoboka byanze bikunze, hariya hari umuntu uzahagwa, kuko amakimbirane amaze imyaka 30 kandi afite abantu bayarimo. Uganda yarimo, Congo yarimo, Burundi buyarimo. Bivuze iki? Bivuze ko rwose hariya hashobora kugwa 2 cyangwa 3 mu perezida, kubera ko iriya ntambara ntabwo izagenda gutyo gusa. Tanzania birimo, Kenya birimo. Kenya noneho rwose yo ngo yari ishyigikiye ngo Rwanda, ngo kubera ko ngo M23 ngo Rwanda ntabwo ruyireba. Ejo bundi rero Abanyarwanda barayitamaje bavuga ko bafite imikoranire na M23. Ngayo nguko abutasi bwa Uganda bwize kuvuga ko iyi ntambara ishobora kurangira abaperezida 2 cyangwa 3 bapfuye bibahitanye cyangwa bavuye ku butegetsi. Ni ukubitega amaso, kuko ntabwo ari ibintu byoroshye abantu bakwiye kujya bafata binenegwe. Buriya mu butasi nubwo amakuru aba ari classified niko babyita, ariko byanze bikunze hari ukuntu haba hari akantu kari bucike kagera mu bantu. Imyaka irashize rero. Reka rero makuru yacu yo kuri RT Imena Rwanda United Party tuyasoreze kwa Munyakazi Sadat. Uyu mugabo muramuzi ko ari umukire cyangwa se umushumba baragijwe na FPR, akaba yigamba ko afite amamiliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Uti Sadat akora iki rero? Sadat akora ibintu bijyanye n'ubwubatsi. Mu yandi magambo, FPR iri kubaka inyubako n'ibiki byose niwe iha amasoko. Sadat si umuhanga cyane ku buryo bavuga ko hari ikintu arusha abandi, ahubwo Sadat nyine n'umwana w'ingoma wahawe amafaranga na leta, ariko nawe uhakana ubwenge bwo kwavuna akana kuroze kwiruka, nawe ubwo akaba ari umukozi, kuko leta nayo nagifata ikimara ikigo ryingi gishiraho yako uga credit gatukamuhe.
Sadate rero ni umuntu wa kenshi ukunda kwibasira abatavuga n'ubutegetsi akabita ibigarasha ndetse n'inyana z'imbwa, ariko akagira akantu akita keza. mu minsi ishize ubwo yari ari mu Bubiligi yahuye na Ruhumuza Mbonyumutwa, umuhungu wa Mbonyumutwa. Umuntu yabyita byiza cyane, baraganira. Ni byiza burya kutavuga n'ubutegetsi ntabwo bivuze kuba umwanzi w'igihugu. Amakuru na freedom nicyo bivuze, ariko muzi icyitwa freedom uko kimera. Buriya uri kuvuga ibintu byose wifuza wumva wavuga, biryoha kubi, niyo independence y'ubuzima ibaho. Ku batari babizi rwose muzagerageza, ariko uzi kubaho ubwoba uvuga ngo sinavuga kuri perezida, ngo sinavuga kuri Kagame, ngo sinavuga kuri Kisekedi, ngo sinavuga bamwe byaraduhenze, byadukostinze, twabyishuriye igiciro ku buryo icyo giciro kivuga nyine no kubivugira mu buhungiro. No kwivugira muri exile mu mahanga, kuko hari aho bakuyora n'ibitaka bakanagiye bakabishira hasi. Ngayo nguko Sadate rero aherutse mu kiganiro yagiranye n'igihe bita Igihe Sport whatever, yavuze ko ngo bamushinja gucinya inkoro, ngo akenshi ahubwo bazamutize n'izabo nazo zicinye kuko ngo biramufasha. Aho nkamwemera, umuntu uzakora ku mbehe yawe we ni ugukubita, ni ukuvurira mu mavi. Ariko iyo avuga ukuri nabyo ukwiye ukumva ukabyumva, kuko mu by'ukuri gushyigikira igihugu no kuba umwene igihugu no gukunda igihugu ntabwo ari ibintu byo kwibasira abandi. Ushobora gutanga ibitekerezo byawe udatukanye, utagize umuntu uhohotera, nabo bagatanga ibyawe. Niba batanze ibyawe bagaragaza ko hari ibintu batumva neza kuri wowe, nawe babwira ibyabo. Ariko Sadati abantu baramureba bakamugereranya n'uwitwa Bamporiki Edouard. Uyu Bamporiki Edouard yagize uruhare mu rupfu rwa Kizito mu buryo butaziguye, kuko yamuteje ibibazo byinshi byatumye asa n'ugumuka, ndetse n'ibindi bibazo bizamukiraho mu kutumva ibyo leta ikora, bigizwemo uruhare na Bamporiki Edouard. Bamporiki Edouard akagambana, akica abantu, ariko akigira intore zirusha intambwe, akambura abantu ubutore. Ariko kubera ko yahabwaga platform na Perezida Paul Kagame, akumva niwe gisubizo gikaze. Ariko itangira ry'igwa rya Bamporiki Edouard nta muntu utabizi uko byamugendekeye. N'ubu aracyanyanyaza ngo yongere yubura agatwe, wapi byaranze. Byaranze. Ngayo nguko Abanyarwandakazi, amakuru yanyu rero tuyasoreje hano, ndetse azajya bagarukaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Reka twifurize umunsi mwiza cyane. Kora share, subscribe na like, ubundi ujye no kuri Facebook ushake uwitwa Dr Jean Ngendahimana, ukore like na share, ubundi tukubitire inyuma hakubuye bya burundu. Andi makuru yacu mu buryo buvunaguye muyasanga kuri RT ku mugaragaro, nawe ushobora kujya ugakora share na like na subscribe. Ngaho rero witeka bane namwe. Ni u Rwanda twifuza, n'u Rwanda rwemye, u Rwanda rw'ubumwe, u Rwanda rurimo demokarasi, u Rwanda rw'isanzure, u Rwanda umuntu atumva kuko ari ku butegetsi afite uburenganzira bwo kuvuga, hanyuma bakagufunga umunwa ngo nagomba kuvuga ku mitegekere y'igihugu cyawe. Ibyo ni ibintu dukwiye guciraho iteka, dukwiye kwamagana. Ariko hari ikintu maze kubona ko abantu n'umusazi ugira hakaba ku ijambo. Hari ibintu nabonye Jean Damascene Bimenyimana, uyu Bizimana nako byose kimwe. Jean Damascene Bizimana uyobora Minu Bumwe arimo yivugisha ngo Ikinyarwanda ngo cyacitse amazi, ngo cyaciwe amazi. Ariko kibaza cyaciwe amazi nande kari abategetsi batwara abana babo kubigisha mu Burayi, muri Amerika, muri za Green Hills, bakabatoza kutavuga Ikinyarwanda. Aba bategetsi nibo bashizeho systeme yo kuvuga ngo utazi Ikinyarwanda nta kintu yakora cy'akazi ka leta, na mahirwe yabona mu gihugu, umunyamahanga akaza akamutwara kubera ibyo. Abategetsi nibo bamaze imyaka 30 mu gihugu, ariko bakirekrama ngo kubera indimi, ngo impamvu bavanga indimi, ngo nibo ngo nuko babaye mu mahanga, ngo bavanga ngo babone ko ari abanyamahanga. Abategetsi nibo bakivugisha, bagifata bakimva Perezida Paul Kagame cyangwa undi mutegetsi wese bagiye imbere y'inteko y'amategeko iri mu Rwanda, yashizweho n'Abanyarwanda, itorwa n'Abanyarwanda, ikorera Abanyarwanda, bakagenda bakavanga indimi, bagashira ibyongereza naza aho biva. Barangiza ukibaza abatipe ubundi bari kwivugisha ngo Ikinyarwanda cyaciwe amazi, bumva bazi ibyo bari kuvuga. Mw'Abanyarwanda mwe, iyo ururimi rwanyu rutakiriho namwe mutariho. Ariko ni mu gihe kuko ikintu cyitwa made in Rwanda ubundi cyakwiye kuva mu bintu by'ibikorwa gusa
by'ibiproduit kikajya no mu ndangagaciro muri identity. Kuki narumva ariko perezida ajya muri UN ngavuga ikinyarwanda hajya bamusemurire? Hari umuntu wamubujije, hari umuntu wamushyizeho igihano cyangwa wamushyizeho ikibazo ngo nuvuga ikinyarwanda tuzakwirukankana cyangwa tuzakwica, tuzaheraho ukumwera uvuye bukuru bwera wakwiye hose. Umunsi mwiza kuri mwe mwese, bye bye, witeka barinde. Ikiganiro nakagaruka.